Katran ka koi kakhia ka sarkar jalang ba ka office BDO Maupat CNRD lembat keyboard punya district keyboard punya snong kilashim yak senja bantes COVID-19 napang ya kinong song kanong mensong namar ka chingpen khen kandon palat hakidukan di bat kumju hakaya kayang ya kani karondom tes lapenlong hakadong lum siap nong mensong bale I baki pai ba kilami baniang lain pat banwan tes ya ladi keyboard district kilapmi yak jingtha bawai na kawai kalong yeng udai banwan tes khnang banla bantela kam yak jingpur state kaklam COVID-19 uba JS Dekhar additional deputy commissioner ka East Castles badai pe yang atai ka snong loong ba ka long ka basisha ka chinge ka bakhra babun kinong snong nadu kinong song dukan phat kinong lei nangwan ki saila palat bat kimbut rinti ki kendon yada COVID-19 uba JS Dekhar habai kran bat kila patai ku bor loong kidon na ki pai ba nong song ki ba pen e bat yai lan bat don pat ki ba ai ka chingtre lang ka ba kidon kam e hakum kani ka por ban yada ya kani ka khlam COVID-19 wat happening kani ka jing penjiri ya ka jing khang dam penban kinong snong kim sim la sim kya happening ka jingi I ya ka jing kiu ka jing pang kim ban se ban pentre kam de ki kendon an wat ban dan kunaru I balia persa bat ki kenturu bakin sunguthu ban sim kya ban yada ya ka jing bet jing pang Shushu loong bakade ke cingile ka ba e ban pechon thui ki brio bakin om ye lompai ba bandangi ki mas bat kiwi ki kendon ya da COVID-19 kabala pen bor ki bor bade pe ban penlong da karandom test wei bo wei u hab ban mi na ka wei kalung yeng ban le ban test ban lam la ki long positive ne negative ban ya da na khlam COVID-19 Ni ke bang yo ni nomor 2 kelang ba. Bri tengteng hola ai ke lockdown. La ki bade lockdown. Ni ni khang tang ru la ki step. Bri adu mentar ru ke bakim ni apa tiau. Iya ke bomon ki le ke bomon. Ni le kat bala kon stem ni khang jingpang. Nang ba baro nah ba yo jingkat we baro ni yo jingkat helada don we na pedang jong kinong sinong ki badon ni khang jingpang baro ki bet lun. Kenang tak ada ngi penlong mentai kini ke random test nang ba baro ngi laban tem ni yang simpang nang ba ngintup tip kinu ki badan ki negatif kinu ki badan ki positif nak kelang ke jongi tang kata hi penlong kini ke random test mentak sini nang ba ngi laban tem ni yang simpang nang ba kini ke ri kini ke jela ke jongi hi kanong ka jela ke bakoi bakya tani ke jing tes kolum ne bishim iwe ne ke ilung yi masa nak koi ke yeng happen mi maroi namar nginum la ban le lut bor han dan aku pokok klieng la sim kerteng itu we siang deban one test baik nang ba naki ngin yo ban tres kinu negatif kinu positif atau kalau ko bolong very challenging ha ban tu ikibrio kana area namar yi bagare gari komersial ko ikibrio getor ke misalnya ni desa vi bagare ga jinge ka khrau tu ikibrio ni kadang ke jinge ka khrau ha nak kata daw ni penong sang kini ke tes tu nang bangin wo bangin la ban sok kini problem ke kini ka tu ceta ka ba e ba ka ba yu khe nang jak ndre hu ni teng jibre tu su tu te ko mong mene kiami na yeng du tang ban yo ni si nabar de sin na yeng sabari kimi le kimi tu su tu ke kita wi tau virus nang tak daw penong kini ka kata cukup nak kalau respon satu ki sementara pagi respon de baro mentah ini ni lain begrong kat ni kalau pun ini baro ki haban ni namar ngila ada pen bana menen bo ngongo bami nak koi ke yeng la sim jing thai kinum la ban de jing de kinum la ban mi nang ni nasong